Ka Dream Mission rengkat ke jingi trailang bat ka ITI Shillong kila syem ke senjam ban pentebet ikut kibadan haki Rehabilitation Center kenang bagian lak benyang biang ala ki jongki kejat. Mission Director ke Dream uba Francis Karshiang ula penpau ba ke jingki udor drugs kalau ban lam ke jing syirkai ke bakrau. Mencuai kinong di drugs kedon kam arajar san sepak tengkah ke sisngi. Hendrai menta namar ke jing rem kedor kidon kam hodok 10,000 tengkah ke sisngi. Namar kejingan kam pisah ke bajur kinong di drugs ki perngat ki wai pada drugs bagi tur ya ladish ki kam tu kam thiem kenang yo man penbiang pada kejing di jongki kejing temu berkongsan kalong man penduna ya kejing pai biang na kejing kelab yang su drugs ne ke relapse nada ki bami na ki Rehabilitation Center kim don kam don jam kalong besuk bakin ngat biang drugs kumta ke sarkar lengba ke Dream Mission kala penlut kumba kendai lak tengka bantiar di tiar ai jingi kai na ke bentaki kam kum ke bakery food processing plumbing but wiring badi kini la Shaki Rehabilitation Center ke berkentup ya ke New Hope na ke bentaki kentai bat senrang ke New Life di Addiction Center na ke bentaki senrang bat ke Asha Bhavan kani ke senjam ketemu ban kentir ke jingshania hala dia jongki brio ke bala mi no na ke rehab kenang bakin lak ban yo kam yo jam bat em ke jing em ke babiang hakim lang salang explore more traits when you're not introduced. Namar kaya pair mo, individuals ba pair in happy jumping. Kaya pair na interest yung way pat. Let's say way wala ba interest in wiring, way wala ba in plumbing. Tao, parang kahit kinumlang tong jo, kidan lang ka jing smoke tanan ti. Kano ka trait ka ba tisong tanan? Dahil kano ka skill ka ba develop more. It should come from you. Lapit mentay kibig ba siyang patpi don't come to you kaya kajingwa ajangkin lesi na kaya kinikitreat ko ni ay lesi ka kalabatundan ka interest lagi kalabatundan interest lagi way pa kaya skill bagi kwa bagindan so that should come up long na pide bakit ay long siya bentip long siya isa kanang manginyo kan submit more proposals kanang ba kanya prerap na mabantajan ki para long kijami ka jingma kamde ka tu thi kejingma kadai haba kindami na gini ki bakwa sustain ya addiction juga ki wat parlok ki increase kecil ki nang increase nga wat sanmut itu sanmut bin wat sanmut itu bin wat sepuluh itu wat sanjumut ki nang nok ki kena te kani ka effort because kani gini pun suatu drug usage kalau awak nak ini it is a global phenomenon kemudian itu soal any problem that there are many idaw ki shin ki papun nakadawi ki drugs kena te tamba long bintang kalawan we have to address te kani ko ka lak ni ba address ndai ba long ki brio ki long ba balik ka sarkar ka pulut nai lak tentang ini kan this is a positive issue ya ka ba let start to tempian there to recruit show ki when you kadang lak ka pulut India which will have a long term saving ban save ya ban yarap ya society itu juga. Te mungkin kemohon mana yang mentagi lah training ki, nila IG kai. Kanum kot ang tu, follow up kanum kot ang tu. Nang tu nakaliam jubiru in I support. Ba lada ki kwa ban sek ka karana ka Dream Mission baka MSSDS kinya collaborate lang ginya IG support yaki ni you but set up their own team. Imai bisa invitate kita, kita berkirim tilapan, banyak orang kita aja. Instead of ini, nanti kami skill training juga pada dalam certification, kan ini proper certification lah ini, bagilah pendep hok yang ada you, pendep kami kita register labor department tu, bagi employment institute, dan tu kita placement the main idea is to keep them occupied. Bagi ini like relapse. And another like relapse, in them do not keep drug users afford. Kata kita intention.